o značaju sutrašnjih izbora na Kosovu i Metohiji, opstanku srpskog naroda u pokrajini i političkoj borbi pod nikad većim pritiscima od strane Prištine. Za Dnevnik govori Dalibor Jeftić iz Srpske liste. S njim je razgovarala Ivana Tatomić-Konjević. Idemo na jug Kosova i Metohije u Štrpce. Tamo je ovoga jutra potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Gospodine Jeftiću, dobro jutro i hvala vam što govorite za Dnevnik RTS-a. Treće glasanje na Kosovu i Metohiji u ovoj godini, drugo za parlament. Zašto je važno da svi Srbi sutra u danu za glasanje budu jedinstveni i zaokruže broj 127? Najpre, dobro jutro. Šta je ključno u ovom trenutku za opstanak srpskog naroda i kako do jedinstva? Da kažete da će jedino Srpska lista stajati uspravno u parlamentu u Prištini i da će jedina zaista štititi interese srpskog naroda, šta to konkretno podrazumeva? Dva kandidata za poslanike iz partije Nenada Rašića su ga napustili. Kažu da su uvideli da ne štiti interese srpskog naroda. Koliko su vam druge liste koje predstavljaju Srbe na ovim izborima u pokrajini u ovom trenutku konkurencija? U kakvim uslovima protiče, inače nikad kraća, moramo da podvučemo, izborna kampanja i da li uspevate da dođete do svih birača uprkos stalnim pritiscima i obstrukcijama? Da, gospodine Jeftiću, zaključujemo razgovor i za kraj ako možete da nam kažete u jednoj rečenici dan uoči izlaska na birališta, ukoliko osvojite svih 10 mandata u prištinskom parlamentu, šta svaki Srbin na Kosovu i Metohiji dobija? Svakako pratimo sutra dan za glasanje u južnoj srpskoj pokrajini, a vama hvala što ste govorili za Dnevnik RTS. Hvala i vama.